کارزاری ننگ اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. артиши миллӣ рукни муҳими давлатдорӣ ва кафили таъмини амнияту субот дар ҷомеа. сарбозе дар марз аз марз ҳимоят мекунад. дар дохили ин марз ҳазору ҳазор модарое ҳастанд ки армон мешикананд, тӯю сур мебинанд. мо шумо ором зиндагӣ мекунем, таи кор афкори хеш ҳастем. вусъати тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи ҷайҳун, бунёду навсозии коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва таъмини сокинон бо кори доимӣ. дар шаҳраки дӯстии ноҳияи ҷайҳун дар назди муассисаи таълимии рақами 17 бинои иловагии сеошиёна барои фарогирии 640 хонанда дар ду баст идома дошта, бунёди 319 иншооти таъиноти гуногун дар соли 2024 дар шаҳри хуҷанд сатҳи хизматрасонӣ беҳтар мегардад. то моҳи сентябри соли 2026 боз 225 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шавад. тағйирёбӣ бо сурати иқлим дар ҷаҳон, сокинони дунё бо обхезӣ, бориши шадиди барф ва сӯхторҳои бесобиқа рӯбарӯ мешаванд. кабудизоркунӣ, нигоҳдории устувори табиӣ ва мутобиқшавӣ ба равандҳои тағйирёбии иқлим, вусъати маъракаи ниҳолшинонӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар кишвар, беҳтарсозии шароити зиндагӣ дар мадди назар. 363400 сокини мамлакат дар 5 соли охир бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар соли 2020 72200 нафар, соли 2021 70600 нафар, соли 2022 74500 нафар, соли 2023 72800 нафар ва дар соли 2024 73300 нафар. дар маҷмӯъ дар давоми 5 соли охир шаҳрвандон бо мусоидати мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. варзишгарон муаррифгари давлату миллат дар арсаи ҷаҳон, 46 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасманд гардонида шуданд. боз ҳам ҳаракат кунем то ин ки обрӯи миллатро, парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои дар пеш истода баланд бардорем. муждаи варзишӣ аз Боку Grand Slam 2025. паҳлавонони тоҷик боз 2 медали биринҷӣ ба хазинаи варзишии мамлакат ворид намуданд. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои муҳим дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хизмат ба ватан, қарзи шаҳрвандӣ ва мактаби шуҷоату мардонагӣ. қувваҳои мусаллаҳ яке аз рукнҳои муҳими пойдории давлат ба ҳисоб рафта, кафили амнияту оромии ҷомеа ва устувории сулҳу субот мебошад. дар таъсис ва ташаккули артиши миллӣ нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беназир аст. шарҳи бештар дар таҳияи Зафар Қаюмзода.
қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як давлати соҳиби истиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осудаи мардум мебошад. Бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҷдиду навсозии инфрасохтори қисмҳои ҳарбӣ таъмин гардида барои сарбозону афсарон шароиту имконоти муосири маишиву хизматӣ фароҳам оварда шудааст. вазири сиёсати бисёр хиратмандонаи роҳбари давлат дар самти артиш ислоҳоти густарда гузаронида шуд. имрӯз артиши Тоҷикистон ба як нерӯи қудратманд табдил ёфт. артиши Тоҷикистон тавонист ки якпорчагии ин ватанро дифоъ намояд. имрӯз артиши мо нанги мост, номуси мо аст. имрӯз артиши мо қудрати мо аст, нерӯи мо аст. хушбахтона имрӯз ҳайати шахсии артиши моро фарзандони содиқи ҳамин миллат ташкил мекунанд. ман фикр мекунам ки касе ки дар артиш саҳм мегузорад, касе ки ҳамқадами артиши мо аст, ҳамандешаи артиши мо аст, вай ватандор аст, вай бедор аст. ва давлате ки артиши бедор дорад, қудратманд дорад, ин давлат ва ин халқ фаноннопазир мешавад. артиши миллӣ чун мактаби шуҷоату мардонагӣ дониста мешавад, зеро ҷавонон дар ин мактаби далерӣ дар баробари адои қарзи фарзандӣ дар назди ватан ҷасорату зиракӣ меомӯзанд. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо гузашти солҳо устувору қавӣ гардида бо кадрҳои соҳиби донишу малакаи баланди касбӣ ва бо техникаву таҷҳизоти муосир таъмин аст. мардуми шарафманди Тоҷикистон дар симои артиши миллӣ ҳомию муҳофизи худро дида якдилона тадбирҳои бунёдкориву созандагиро боз ҳам вусъат дода истодаанд. зеро артиши миллӣ такягоҳи асосии давлат ва сипари боэътимоди миллат буда ватани азизамонро содиқона муҳофизат менамояд. мардуми Тоҷикистон, махсусан ҷавонони Тоҷикистон ҳар лаҳза тайёранд ки дар роҳи ҳифзи ватан масалан қадам гузоранд, дар роҳи ҳифзи ватан омода бошанд, ҷони худашонро сипар кунанд. ва ин нишонаи он аст ки аллакай ҳамн тарбияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, ҳовияти миллии ҷомеа боло рафтааст. ва мардуми шарифи Тоҷикистон бояд дақиқ бидонанд ки ватандӯстӣ, ҳифзи ватан яке аз беҳтарин хислатҳои таърихии миллати мо буд. сарбоз будан ин ҷои ифтихор аст. сарбоз рисолатеро анҷом медиҳад ки вай рисолати муқаддас аст. сарбозе дар марз аз марз ҳимоят мекунад. дар дохили ин марз ҳазору ҳазор модарое ҳастанд ки армон мешикананд, тӯю сур мебинанд. мо шумо ором зиндагӣ мекунем, паи кор афкори хеш ҳастем. ҷавонони мо бояд сарбоз буданро, афсар буданро барои худ як нав касби пуршараф бояд бидонанд ва вазифа доранд. ҳоло бинед аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ҳам ҳатто дар моддаи 43 конститутсия ҳам таъкид шудааст ки ҳифзи марзу бум вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аз ин рӯ ҳифзи марзу бум бояд барои мо воқеан як вазифаи муқаддас бошад. бо ифтихор метавон гуфт ки афсарону сарбозони шуҷои ватан, ҷавонони матину қавиирода бо иҷрои рисолати шаҳрвандию ватандӯстонаи хеш дар оянда низ баҳри таъмини суботу осоиштагии ҷомеа ва ҳифзи давлати мустақили Тоҷикистон саҳми бориз мегузоранд. илова бар ин ҳифзу тарғиби шоистаи дастовардҳои ватани муқаддас Тоҷикистон, истиқлолу озодӣ, ваҳдату ягонагӣ, суботу амният, арзишҳои волои фарҳангиву ахлоқӣ, забони тоҷикӣ ва таъриху тамаддуни оламшумуламон дар раванди ҷаҳонишавию бархурди манфиатҳову фарҳангҳо вазифаи ҳар як фарди худшиносу ватандӯст ҳисобида мешавад. зафар қаймузода, мақсади мақсад, ахбор. имрӯз дар шаҳри душанбе маросими ҷоизасупории соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар соли 2024 баргузор гардид ки дар он беш аз 200 нафар мураббиёну варзишгарони мамлакат ва беҳтаринҳои соҳаи варзиш ҳавасманд гардонда шуданд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. дар маросими ҷоизасупорӣ ба беҳтаринҳои соҳаи варзиш дар соли 2024 муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, кумитаи миллии олимпӣ ва намояндагони вазорату идораҳо, варзишгарон, мураббиёни варзиш, собиқадорону фаъолони соҳа ва ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дар соли 2024 иштирок намуданд. соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз рукунҳои арзишмандтарин ва муҳимтарини ҷомеа барои тарбияи насли наврас ва инсоният ба ҳисоб меравад.
қайд гардид ки бо таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ғамхориҳои ҳамешагии варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат президенти кумитаи миллии олимпии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иншооту толорҳои барҳаво ба талаботи замони муосир ҷавобгӯй дар мамлакат бунёду аз навсозӣ гардида ба рушди соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда шудааст. сипас дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати мамлакат 46 нафар ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои сатҳи байналмилалии варзишӣ ва мураббиёни онҳо бо ҷоизаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳавасманд гардонида шуданд. сипос ба ҷаноби олӣ пешвои муаззами миллат, шахсе ки тамоми мардуми тоҷикистонро дастгирӣ менамоянд, соябони мо ҳастанд ва ман аз номи тамоми варзишгарон миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам, зеро маҳз бо дастгирию ташаббуси пешвои муаззами миллат 46 варзишгари муваффақи кишвар қадрдонӣ шуда истодаем ва моро водор месозад ки боз ҳам ҳаракат кунем то ин ки обрӯи миллатро, парчами ҷумҳурии тоҷикистонро дар мусобиқаҳои дар пеш истода баланд бардорем. инчунин ҷиҳати қадршиносии хизматҳои шоиста ва ҷавонмардии ҷавонон дар назди ҷомеа ва давлат, ҷасорату фидокорӣ, хизматҳои содиқона ба ватан модар, ҳавасмандгардонӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонон ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ таъсис дода шудааст. имсол аз ҷониби комиссияи босалоҳият беҳтаринҳо муайян гардида дар фазои тантанавӣ мукофотонида шуданд. ҳамзамон кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озмуни ҷоизаи варзишгари беҳтарини сол, мураббии беҳтарини сол, мактаби варзишии беҳтарини сол, беҳтарин федератсияи варзишии сол, беҳтарин иншооти варзишии сол, беҳтарин шаҳри варзишии сол, беҳтарин васоити ахбори омад дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, беҳтарин сохтори маҳаллӣ дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, шораҳи беҳтарини соҳаи варзиш ва варзишгарнавраси умедбахш дар соли 2024 эълон намуд ки беҳтаринҳо муайян карда шуда дар маросими ҷоизасупории имрӯза қадрдонӣ гардиданд. ҷаҳонгир сафарализода, бобуалӣ тағозода, шаҳри Душанбе, Ахбор. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی باکو گرند اسلم 2025 که روزهای 14-16 فوریه در جمهوری آذربایجان برگزار گردید با 2 مدال برنجی در بین 36 دولت مقام 12 را اشغال نمودند. شرح رویدادهای ورزش در تهیه رحمتشاه عابد. پهلوان تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو باکو گرند اسلم 2025 که روزهای 14-16 فوریه در پایتخت آذربایجان شهر باکو دایر گردید با موفقیت هنرنمایی نموده به گرفتن 2 مدال برنجی سرفراز گردیدند که باعث افتخاری هر یک فرد وطندوست مملکت می باشد. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو IJF این مسابقه عنعنوی با اشتراک 258 ورزشگر، 166 مرد و 92 زن از 36 کشور شام یکشنبه 16 فوریه به پایان رسید. بعد دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه 6 ورزشگر محیدین اسداللهیف، ابوبکر شریف، بیروزی خوجازاده، سامان محمد بیکوف، کرامتلو حکیموف و جهانگیر مجیدوف داخل بودند که در سبقت‌ها بین مردان اشتراک کردند. اولین مدال تاجیکستان را در این مسابقه ابوبکر شریف به دست آورد. این پهلوان 21 ساله امیدبخش تاجیک در روز دوم مسابقه 15 فوریه در وزن تا 73 کیلو در دور اول نماینده خرواتیا روبرت کلاکرو با چند پرتافت زیبا با امتیاز یپن غلبه صاف به دست آورده به دور نوبتی را خط گرفت. در دور دوم ورزشگر تاجیک با دونخونرو از کره جنوبی وارد رقابت شد. در این سبقت ابوبکر با امتیاز وزاره بر حریف پرتجربه‌اش از کره جنوبی ظفر یافته به دور چهارک نهایی راه یافت. ابوبکر جوان در چهارک فینال با ریوگا تاناکا از ژاپن واخورد و در دقیقه اول سبقت ورزشگر تاجیک صاحب امتیاز شده باشد هم فقط توانست در ثانیه آخری این سبقت با امتیاز یپن حریفش را مغلوب نماید و به دور نوبتی را خط گرفت. سپس برای به فینال برآمدن از ورزشگر آذربایجان رشید
محملیف مغلوب دانسته شد. در اصل ورزشگری ما با نتیجه یپان نماینده آذربایجان را هوا داد و رفری مرکز این نتیجه را تصدیق کرد. یعنی در تابلو یپان نشان داده شد، ولی بعدی مشورت داوران این نتیجه گرفته شد که از روی عدالت نبود. ابوبکر شریف برای مدال برنجی گیورگی چیخادзе وارد رقابت شد و در این سبقت غلبه صاف به دست آورده به گرفتن مدال برنجی شرفیاب گردید و با افتخار این نتیجه او پرچم کشور عزیزمان در این مسابقات با نفوذ جهانی بلند برداشته شد. مدال دوم را در مسابقه باکو گرند اسلم 2025 به تاجیکستان در روز سه مسابقه 16 فوریه جهانگیر مجیدوف آورد. این پهلوان 24 ساله تاجیک در وزن تا 100 کیلو در دور اول با موفقیت هنر نمایی نموده بر کریستیان توت از مجارستان با اصول غیر مقرری هوا داده غلبه صاف به دست آورد. در دور دوم مسابقه جهانگیر بر رستم شورحیموف از جمهوری ازبکستان با 3 آگاهی شیدا غلبه به دست آورد. ولی جهانگیر در نیم فینال از اره دوت ژاپنی شکست خورده به سبقت تسلابخش رفت. بعدا مجیدوف برای مدال برنجی با گوشنگیری بی‌طرف از دسته IJF محمد علی متاєف روبرو شد. ورزشگر 21 ساله روسیگی 3 شیدا گرفت، بنابراین جهانگیر غالب دانسته شد. با این ترتیب پس از نتیجه گیری 3 روز مسابقه در حساب عمومی دستاوی منتخب ژاپن با کسب 17 مدال 10 طلا 4 نقره و 3 برنجی مقام اول را صاحب شد. منتخب آلمان با کسب 4 مدال 1 طلا 2 نقره و 1 برنجی جای دوم و منتخب آذربایجان با کسب 5 مدال 1 طلا 1 نقره و 3 برنجی جای سوم را اشغال کردند. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره 3000 یورو و صاحبان نشانه برنجی با 1500 یورو مکافاتانیده شدند. تقویت کارهای سازندگی در ناحیه جیهون در پی تدبیرهای آبادانی با مقصد استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولتی سیمای ناحیه مذکور باز هم زیبا گردیده با بنیاد و نوسازی کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی و مرکزهای سودای و خدمترسانی ساکنان محلی با کار دائمی تامین می‌گردند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. روند باثبات کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه جیهون وسعت تازه داشته، مرحله به مرحله بنیاد و مورد بهره برداری قرار گرفتن بنا و انشاءات گوناگون معماری، اجتماعی و استحصالی و خدمترسانی در بهتر گردیدن سطح و صفت نیک و احوالی ساکنان زمینه مساعد فراهم آورده ایستاده است. ساکنان و صاحبکاران آبادگر در همکاری با مقامات محلی بهر اجرای سریوقتی و با صفت نقشه بنیاد انشاءات جشنی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی تدبیر اندیشی نموده روند زید را برای باز هم آباد و زیبا و رشد ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق بخصوص مهیا گردیدن جایهای نوی کاری، رشد استحصالی و تامین سطح و صفت بلند خدمترسانی مهم ارزیابی می‌کنند. مرکز ناحیه جیهون شهرک دوستی طی سالهای آخر با قامت افراختن بناهای خوشطرح و زمانوی تعیینات خدمترسانیشان گوناگون از جمله در ساحه‌های معارف و تندرستی، سودا و خدمترسانی، خانه‌های استقامتی و چراغان و سفالت‌پوش گردانیدن کوچه و راهروها برای تامین شرایط خوب کار و روزگار ساکنان امکانات مساعد فراهم آورده شده است. طور مشاهده گردید وابسته به رشد دهات و تحکیم انفراساختار سیاحی در ناحیه جیهون توجه بیشتر ظاهر کرده شده. در این زمینه انشاءات گوناگون خدمترسانی اساساً در شفت راهها و مرکز جماعت شهرک و دهات بنیاد گردیده ایستاده است. قابل ذکر است که بهر فراهم آوردن شرایط مساعد و معاصر تحصیل برای نسل نورس سال از سال در ناحیه اقدام‌های نتیجه بخش عملی کرده شده. در این برابر با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات به جای نشست، مؤسسه‌های نو، بناهای تعلیمی و صنفخانه‌های علاوگی مورد استفاده قرار داده می‌شوند که در این کار حصه پدر و مادران و صاحبکاران محلی و دیگر نفران سخاوت پیشه نظررس ارزیابی می‌گردد. در ادامه کارهای ساختمانی در شهرک دوستی ناحیه جیهون در نزد مؤسسه تعلیمی رقم 17 از جانب دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنای علاوگی 3 آشیانه برای فراگیری 640 خواننده در 2 بست ادامه داشته موافق لایحه در آغاز سال نو خوانش 2025-2026 مورد استفاده قرار داده می شود. با فراهم بودن مسائل لازمه امروزها کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور از روی نقشه ادامه داشته به صفت آن توجه مخصوص ظاهر کرده می شود.
بهر سزاوار استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و همساله زیاد شدن شماره خوانندگان در مؤسسات تعلیمی در ناحیه جیهون یک قطار بنا انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده بود. در سال 2024 در نزد 7 مؤسسه تعلیمی ساختمان 51 مؤسسه تعلیمی برای 1275 خواننده ساخته شده مورد بهره برداری قرار داده شدند. اینچنین در 74 سیمخانه دیگر کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته تا انجام سال 2025 یک قطار بنا انشاءات‌های نزد مؤسسات تعلیمی و مؤسسات تعلیمی نو مورد بهره برداری قرار داده می‌شوند. روند کارهای ساختمانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جیهون و سهم محل به واسطه نظررس میباشد. ساکنان زحمتقرین و آبادگر ناحیه جیهون با جانبداری از سیاست بنیادکارانه حکومت جمهوری تاجیکستان و عزم قوی و تنداری نیت دارند که من بعد نیز در همه سمت و ساحه‌ها صافدلانه مهنت کرده توسط باز هم بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصالی و وسعت اقدام‌های سازندگی و بنیادکاری سهم ارزنده خود را در آبادانی یک گوشه میهن گذارند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه جیهون، اخبار. سال 2024 با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند 319 انشاءات تعییناتی گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شد. امروزها در شهر در برابر قامت افراختن بیناهای بلند آشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، درمانگاه‌های معاصر و مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو و کودکستان‌های زمانوی نیز ادامه دارد. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند با مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق 5 ساله رشد صنعت نقشه بنیادکاری و سازندگی مورد عمل قرار دارد. نقشه مذکور بنیاد تعمیر و از نفسازی 950 انشاءات را در بر گرفته تا امروز 76% اجرا شده است. عین زمان در شهر خوجند کارهای ساختمانی در زیاده از 100 انشاءات ادامه داشته در برابر قامت افراختن بیناهای بلندآشیانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، درمانگاه‌های معاصر و مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی توجه به بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی تیپ نو و کودکستان‌های زمانوی بیشتر است. همزمان برای از بین بردن نارسایی جای نشست در نزد مؤسسه‌های تعلیمی بیناهای علاوگی نیز ساخته به استفاده داده می‌شوند. در بینای علاوگی گیمنازیای رقم 4 که ساختمانش آخر سال گذشته آغاز گردید با فراهم آوردن شرایط مساعد در نظر است بیشتر از 1200 خواننده در 2 بس به تحصیل فرا گرفته شوند. طبق لایحه بینای ساخته شونده مؤسسه تعلیمی به نظرداشت تختخانه 4 آشیانه بوده دارای 32 صنفخانه و کابینت‌های فنی میباشد و کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود تاج ساختمان با عهده دارند. در برابر بنیاد بینای علاوگی نارسایی جای نشست در گیمنازیه از بین می رود و کل آموزگاران ما کوشش به خرج می دهیم که برای تعلیم و تربیت نسل نورس دوچند مهنت کنیم و سطح دانش خوانندگان را بلند برداریم. در شهر خوجند با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که 28 دکبر سال 2024 در پیام بیان گردید برای فراگیری بیشتر کودکان به مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شود. امروزها در محله‌های 6, 7 و 26 شهر جهت اجرای سفارش ذکر شده ساختمان 3 کودکستان زمانوی ادامه دارد. عین زمان در شهر 47 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته استفاده تجربه پیشقدم فراهم آوردن شرایط خوبی تربیت امکان داد که فراگیری کودکان به این زینه تحصیلات زیاد گردد. ماه اپریل سال گذشته با تشبث پرزیدنت محترم جناب عالی امامعلی رحمان در شهر خوجند باز یک کودکستانی نو به نام نوروز استقلال ساخته به استفاده داده شد که در آن 19 نفر مربیان پرتجربه کار فعالیت میبرند. در مجموع کودکستان برای تعلیم و تربیت 840 نفر کودکان پیش بینی کرده شده است. در این کودکستان همه شرایط ها مهیا می باشد. دوام سالهای اخیر در ساحه تندرستی شهر نیز دیگرگونی‌های کلی به عمل آمد. با بنیاد و به استفاده دادن بیمارخانه و مرکزهای سلامتی سطح خدمت‌رسانی طبی به اهالی بهتر گردید.
инак дар оғози соли равон дар ҳудуди беморхонаи клиникавии шаҳрии рақами 1 шаҳри Хуҷанд корҳои сохтумонӣ дар бинои инноватсионӣ ки фарогири 260 кати бистарӣ аст оғоз шуд. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳр бунёди 85 бинои баландошунаи истиқоматӣ низ идома дорад. дар хиёбони истиқлол коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди истиқлол гурӯҳ ба бунёди 3 бинои баландошунаи истиқоматӣ машғуланд. биноҳои истиқоматӣ ки аз 9 то 16 ошиёнаро ташкил медиҳад бо назардошти талаботи замони имрӯз сохта шуда дар он инфрасохтори истироҳату фароғат ва шоҳ варзидан ба намудҳои гуногуни варзиш барои сокинон фароҳам оварда мешавад. соли гузашта ширкати истиқлолгурӯҳ 2 адад биноҳои баландошона ки яке аз онҳо дар кӯчаи Истиқлол ва дуюминаш бошад дар кӯчаи Суғдиён мавҷуд мебошанд, онҳоро сохта ба истифода дод. ҳамаи масолиҳи сохтмоние ки дар ин биноҳо истифода бурда мешаванд, ҳамаи онҳоро аввал ташхис карда баъдан ба корҳои сохтмон иҷоза дода мешаванд. ҳамин тавр корҳои созандагии ободонӣ дар шаҳри Хуҷанд вусъат ёфта дар назар аст ки то моҳи сентябри соли 2026 боз 225 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Фархор инфрасохтори деҳот пешрафта гардонда шуда, шароиту имконоти хизматрасонии соҳаҳои маорифу тандурустӣ беҳтар мегардад. дар қади ноҳияи мазкур дар доираи корҳои созандагӣ бунёди иншооти гуногун таъинот идома доранд. Анваршоҳ Сайдализода дар ин хусус гузориш медиҳад. истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати сартосарӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод ки дар баробари марказҳои шаҳру навоҳӣ ҳамзамон рушди инфрасохтори деҳот низ марҳила ба марҳила таҳким ёбад. дастгирии ҳамешагии ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷалби соҳибкорону ашхоси саховатпеша ва сокинони заҳматқарин бобати вусъати корҳои ободониву созандагӣ дар сатҳи маҳал бешак собитгари ин гуфтаҳо мебошад. инак чанд моҳ мешавад ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон ва гурӯҳи синусолӣ дар деҳаи дар қадди ҷамъияти деҳотӣ дар қадди ноҳияи Фархор корҳои ободониву бунёдкорӣ аз ҷумла таъмиру навсозии роҳҳои деҳа, кӯпрук, васлу насби чароғак ва аломатҳои роҳ, кашонидани оби ошомиданӣ, сабзу хурамгардонӣ назди манзилҳои иstiqomatӣ ва анҷоми дигари корҳои ободониву созандагӣ мароми тоза дорад. мо як гурӯҳ соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтем ки барои ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ маҳаллаҳои худро ободу зебо кунем. аз он ҷумла мо то имрӯз зиёда аз 50 адад чароғокҳои равшандиҳӣ барои маҳалла насб кардем. зиёда аз 500 ниҳол дарахтҳои арча ва павлония шинондем. 2 та чоҳи амудӣ кандем дар чуқури 90 метр барои ба оби ширин таъмин кардани аҳолӣ. чанд та чароғакҳои барои воситаҳои нақлиёт насб кардем. ҷуборҳои роҳравора бетунпӯш кардем. аз қисмати роҳ ҷидо кардем барои аҳолӣ пиёдагардо. дар марҳилаи баъдӣ ният дорем ки корҳои ҳамин мунфаршкиниро дар тамоми маҳалла ба роҳ монем. ин иқдоми наҷиб ба истиқболи сазовор аз ҷашни шоистаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷонибдорӣ ва татбиқи босамари сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда шуда, саҳми соҳибкорони маҳаллӣ Дилшод Раҳимов, Маҳмадшоҳ Маҳмадшоев, Раҳмоналӣ Аҳмадзода, гурӯҳҳои синусолӣ, нафарони барои сафари ҳаҷ маблағ ҷамъоварӣ намуда ва ҳашари дастаҷамъонаи аҳолӣ дар ин самт бориз арзёбӣ мегардад. ташаббускорон инчунин роҳандозӣ ва анҷоми тадбирҳои созандагиро маҳз ба хотири беҳтаршавии инфрасохтори деҳот, фароҳамсозии шароиту имкониятҳо дар сатҳи маҳал ва баландгардидани сатҳи некуавволии ин рӯсто рабт медиҳанд. ба иттилои масъулон дар деҳаи Дарқат тибқи нақша масофаи 3,5 километр роҳи деҳа мунфарш гардида, зиёда аз 140 сутунпояҳо бо дастгоҳҳои равшандиҳӣ ва дар 2 чороҳа 9 чароғак насб карда мешавад ки қисмати зиёди корҳо аллакай ба анҷом расиданд. тавре қаблан иттилоъ дода будем, дар заминаи чунин иқдоми роҳандозӣ гардида ҳамзамон масофаи 3,5 километр ҷӯйборҳо ва роҳҳои пиёдагузари шафатиро бетонпӯш карда мешаванд ки аллакай ин тадбир ва васлу насби чароғаку аломати роҳ, инчунин насби дастгоҳҳои равшандиҳӣ дар ин деҳа анҷом ёфтаанд. ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди рӯзгори сокинон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту эҳсонкор дар ин деҳа баробари таъмири роҳҳои мошингард, муҳайёсозии инфрасохтори зарурӣ, ҳамчунин рафъи мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ ба нақша гирифта шуда буд. ҳамин тавр 2 чоҳи амудӣ аз чуқури
чуқурии 90 метр ва масофаи 5 километр дур аз маҳал бароварда шуда айни ҳол кандани чуқурӣ барои хобонидани қубурҳо шурӯъ гардидааст. Баъди анҷоми пурраи корҳо мушкилоти норасоии оби нӯшокии сокинони ин рӯсто ки 770 хоҷагиро ташкил медиҳанд бартараф хоҳад шуд. дар ин баробар таъмиру барқарорсозии кӯпрӯки солҳо боз таъмир нагардида тоза кардани забру заҳкаш ки ба беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои назявлегӣ мусоидат менамояд, инчунин иваз намудани пояҳои фарсуда ва хатҳои интиқоли барқ аз амалҳои неки анҷомдодаи гурӯҳи ташаббускорон маҳсуб меёбад. ҳоло бошад дастандаркорон корҳои сангфаршкунии роҳ ва сабзу хӯрамгардонии назди манзилҳои сухуматиро оғоз бахшиданд ки корҳо бо суръат ҷараён дорад. ҳадаф аз пеш гирифтани чунин амалҳои накурро ташаббускорон пеш аз ҳама ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни фархундаи миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ арзёбӣ намуда талош варзида истоданд ки ҳар чӣ зудтар корҳои ба нақша гирифтаашонро сифатан хуб сомон диҳанд. Анваршо Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, Ахбор. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи айнӣ корҳои созандагӣ вусъат дода мешавад. сокинони ноҳия бо эҳсоси баландӣ ва тандурустӣ дар тақвияти корҳои ободонӣ саҳм мегузоранд. тафсилоти бештар дар таҳияи Далери Бозор ва Фарҳоди Раҳмат. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди 8 ҷамъату деҳот ва шаҳраки ноҳияи айнӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ бунёду навсозии 595 иншоот ба нақша гирифта шуда дар ин росто иншооти соҳаи иҷтимоиёт, толору майдончаҳои варзишӣ, коргоҳу корхонаҳои хурду бузурги санъатӣ сохта ба истифода дода мешаванд ки ба ин васила сатҳи рӯзгори аҳолӣ то рафт боло меравад. ҷамъати деҳоти айнӣ аз 11 деҳа бо фарогирии зиёда аз 18 000 аҳолӣ иборат мебошад. дар ин ҷамъат аз 105 иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба ин ҷашни муқаддас 82 тоон мавриди истифода қарор гирифтанд ва дар дигар иншоотҳо корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истоданд. хусусан дар деҳаи Сангистон бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сохтмони маркази фарҳангиву фароғатӣ ва кӯдакистон бо маром идома дорад. кӯдакистон барои 120 кӯдак пешбинӣ гардида тибқи лоиҳа аз 2 ошона ва тархона иборат мебошад ва бо тарҳу намои зебо ва замонавӣ бунёд мешавад. корҳои асосии сохтмонӣ дар маркази фарҳангиву фароғатӣ дар ҳоли анҷомёбӣ мебошад. раванди сохтмон бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ ба роҳ монда шуда баъди ба итмом расидани корҳо боз даҳон нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. дар даромадгоҳи маркази ноҳияи айнӣ бошад аз ҷониби соҳибкор Субҳия Лутфова маҷмӯаи савдову хизматрасонӣ бунёд карда мешавад. дар ошонаи якуми он маркази савдову ошхона ва дар ошонаи дуюм меҳмонхонаи замонавӣ барои қабули 40 меҳмон дар як вақт ҷой дода шудааст ва ҳамин гуна дар канори он нуқтаи шустушӯи автомобилҳо ва фурӯши қисмҳои эҳтиётӣ фаъолият мекунад. имрӯзҳо меҳмонхона барои қабули меҳмонон омода карда мешавад. баъди ба итмом расидани корҳо дар ин маҷмӯаи савдову хизматрасонӣ низ наздики 30 нафар бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мегарданд. дар баробари вусъати корҳои бунёдӣ ки бо мусоидати ҳукумати мамлакат аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ маблағгузорӣ ва амалӣ мегарданд, сокинон низ бо ҳавасмандӣ аз пайи амалисозии чунин тадбирҳои созандагӣ қарор гирифтанд. аз ҷумла аҳолӣ ва соҳибкорони деҳаҳои Зосон, Томин ва Пудхини ҷамъати деҳоти айнӣ низ дар бунёди ин ё он иншоот бо дастҷамъиву дилгармӣ саҳм мегузоранд. сокинони деҳаи Зосон соли ҷорӣ чойхонаи деҳаашонро аз таъмири куллӣ бароварданд. акнун ин мавзеъ ба макони обод ва зеботарин деҳа табдил гардидааст ва сокинон метавонанд маъракаҳои гуногуни худро дар ин чойхона гузаронанд. сокинони деҳаи Томин бошанд сохтмони боғи парчам ва гулгашти замонавиро оғоз бахшиданд. иштироки сокинони зиёд дар ҳашаргоҳ аз он шаҳодат медиҳад ки сокинон дар азми худ қавӣ мебошанд. ҳамчунин дар деҳаи Пудхин сокинон дар якҷоягӣ ба тариқи ҳашар бо сарфи наздики 300 000 сомонӣ чандин корҳои ободониро ба роҳ монда имрӯзҳо як тӯйхонаи замонавӣ бунёд намуда истоданд. умуман дар тамоми деҳаву маҳалли ноҳияи айнӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома доранд. Далери Бозор, Фарҳоди Раҳмат, ноҳияи айнӣ, Ахбор. дар ҷамоати деҳоти ба номи Исмоили Сомонии ноҳияи Деваштич корҳои созандагӣ вусъат дода мешаванд. инфраструктураи маҳал мукаммал гардонда шуда хизматрасонӣ ба сокинон беҳтар карда мешавад. гузориши Мазбут Бобозода дар ин хусус.
بخشیده به استقبال جشن بزرگ 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتی عبارت از 80 بند نقشه چهارمینی جشن ترتیب داده تا امروز 82% آن با دستگیری های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دیوشتی صاحبکاران و ساکنان آبادکار مورد استفاده قرار داده شده است. فعلا اهالی 17000 نفره جماعت دهات مذکور اهلانه عمر به سر برده در پرتو سیاسی آبادگرانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان کارهای سازندگی را از قبیل بنیاد کارخانه و کارگاه‌های اقتصادی و اجتماعی، مرکزهای فرهنگی و خدمت‌رسانی، طبابتی، فراغتی، میدانچه‌های ورزشی، تخت و هموارسازی و منفردسازی راه‌های اهمیت محلی داشته به راه مانده‌اند. در جماعت دهات مذکور با اقدام صاحبکار وطندوست پرویز ذکریایف بنای خوش‌طرح و معاصر مرکز فرهنگی و فراغتی ساخته فعلا در این بنای محتشم کارهای پردازگری ادامه دارد. بنا از تخانه و 2 آشانه عبارت بوده در تخانه جای برای مشق و تمرین نورسان و جوانان، در آشانه یکم مرکز سودا، کاشانه حسن، آشخانه و در آشانه دوم مرکز فرهنگی و فراغتی به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهات به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتی جهت استقبال سزاوار از جشن فرخنده و مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد، نوسازی و تعمیر و ترمیم 80 انشاءات سطحی گوناگون به نقشه گرفته شده است. امروز کارهای بنیادی در اینجا با مرام ادامه دارد و حالا ما در انشاءات صاحبکار پرویز ذکریایف قرار داریم که مرکز فرهنگی و فراغتی نام دارد. بنا از تخانه و 2 آشانه عبارت بوده. در آینده برای مردم جماعت دهاتی اسماعیل سامانی خدمت باسزا خواهد کرد. مردم سربلند جماعت دهاتی به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتی پیروان واقعی راهبریت عالی مملکت بوده در رشد تاجیکستان صاحب استقلال سهم مناسب دارند. باعث ذکر است که برای مشق و تمرین نورسان و جوانان در جماعت دهات مذکور جهت برگزاری مسابقه های سطح مختلف میدانچه ورزشی معاصر ساخته مورد عمل قرار داده شده است. آن با طرح و نمای زیبا و طبق طلبات معیارهای ساختمانی بنیاد گردیده در رشد جسمانی نسل آینده ساز سهم باسزا میگذارد. در این روند در حد جماعت دهات ساختمان باز بنای 2 آشانه خامد افراخته به نمای ظاهری گرد و اطراف حسن دیگر زم میکند. ساختمان 3 بنای 2 آشانه از کارگاه‌های دوزندگی و قالین بافی، مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، معیشی و طبابتی عبارت خواهد بود. در واقع ساکنان و صاحبکاران اشخاصی به نیت ادای حج مبلغ کرده و در عموم مردم سربلند و سازنده جماعت دهات به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتی جهت استقبال ارزنده از جشن فرخنده 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهمگذار بوده. در این روند کارهای بنیادکاری، پردازگری، تعمیر و تجدید راههای محلی، ساختمان مکتب و بنگاه‌های طبی را نیز با مرام ادامه داده ایستادند. مزبوط بابازاده، فردوس عمرов، آرزو معروفов، ناحیه دیوشتی اخبار. солҳои охир бо мақсади таъмини рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда натиҷаҳо дар ин самт назар расанд. яке аз роҳҳои асосие ки ба коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва беҳсозии некуаҳволии мардум мусоидат мекунад бунёди коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ва дар ин замина таъмини сокинон бо кори доимӣ мебошад. дар ин самт давоми 5 соли охир дар кишвар аз ҳисоби бунёди корхонаҳои нав 74000 нафар ва тавассути гузаронидани ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ 363400 нафар шаҳрвандони ҷумҳурӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. мавзӯъро зоишои тағоимурод идома медиҳад. иқдому ташаббус ва роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти соҳибшуғл гардондани шаҳрвандон ва таъмини онҳо бо ҷойи кор имрӯз самар оварданд. дар 5 соли охир дар натиҷаи татбиқи бомароми стратегия ва барномаҳои давлатӣ наздики 500 000 шаҳрванди ҷумҳурӣ аз ҳисоби бунёду барқарорсозии корхонаҳои саноатӣ ва тадбирандешиҳои мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо кор таъмин шуданд. дар соли 2020 72200 нафар, соли 2021 70600 нафар, соли 2022 74500 нафар, соли 2023 72800 нафар ва дар соли 2024 73300 нафар. дар маҷмӯъ дар давоми 5 соли охир шаҳрвандон бо мусоидати мақомоти меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд.
از تعداد عمومی با کار تامین شدگان 39000 نفر توسط جای کاری بند شده کوتاها، 15700 نفر اسباب قرضای امتیازناک و 52400 نفر توسط مرکز جاهای کاری خالی با جای کار تامین گردیدند. دوام سالهای 2020 و 2024 توسط مقامات مهنت و شغل اهالی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در مجموع 4656 مرتبه یک مرکز جاهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گذراندگی شد. در این دوره جهت دسترسی شماره بیشتر اهالی و مستقلانه برخوردار شدن از خدمت‌رسانی مقامات مهنت و شغل اهالی وزارت، سامانه مخزن ملی معلومات عاید به جاهای کاری خالی کارتیجی فعال گردید که این یک نمود خدمت‌رسانی معاصر رقمی و شهروندان کارجو و بیکاران به حساب می‌رود. یکی از هدف‌های استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در زمینه بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی تامین ساکنان با جای کار میباشد. در دایره این حجت استراتژی در 5 سال اخیر حجم استحصال محصولات صنعتی قریب 2 برابر افزایش یافت. 2407 کارگاه و کارخانه نو بنیاد گردید و تعداد زیادی ساکنان نیز با جای کار تامین شدند. در این دوره در کشور از حساب بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی 34369 نفر با جای کار تامین گردیدند. از جمله در سال 2020 2148 نفر، سال 2021 5130 نفر، سال 2022 4052 نفر، سال 2023 4846 نفر و سال 2024 18193 نفر صاحب جای کار گردیدند که این نشان داد نسبت به 5 سال قبل قریب 10 مرتبه زیاد می باشد. اگر به تحلیل ها نظر افکنیم، سال 2020 صادرات محصولات صنعتی به 1.4 میلیارد دلار رسانده شده است. در سال 2024 باشد این نشان دهنده 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است. یعنی که حجم استحصال محصولات صنعتی سال تا سال صادراتش رشد یافته ایستاده است. این عامل باز هم ما را وادار می‌سازد که برای استحصال محصولات‌های نوی صنعتی، برای تطبیق نمودن آن هدف‌ها و مقصدهایی که از جانب حکومت جمهوری پیش بینی گردیده‌اند باید ما سعی و کوشش زیاد به راه مانیم. سال گذشته ما از سرمایه‌ای که جلب کرده شد، سرمایه داخلی و بیرونی در حجم 9.6 میلیارد سومانی بود که نسبت سال 2023 1.6 میلیارد سومانی زیادتر میباشد. در دایره هدف‌های پیش‌بینی شده تدبیرها در سمت رشد اقتصادی ملی و بلند برداشتن سطح نیکوحالی مردم تقویت داده می‌شود. در دوام سال‌های 2020-2024 با مقصد اجرای دستور سپارش‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان جهت سراسر به تیاری کسبی جلب نمودن اهالی سنی از 18 ساله بالا مجموعاً 238300 شهروند جمهوری به کورس‌های تیاری کسبی کوتاه مدت فرا گرفته شده. همزمان در این دوره نزدیک 5000 یارمارکه جایهای کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گذرانیده شد که با انجام تدبیرهای ذکر شده شماره زیاد شهروندان با جای کار تامین گردیدند. سالهای 2020-2024 در مؤسسه‌های تعلیمی کسبی نظام مقامات مهنت و شغل اهالی کشور در مجموع 238300 شهروند جمهوری با کورس‌های تیاری کسبی کوتاه مدت فرا گرفته شدند. از جمله در سال 2020 43500 نفر، سال 2021 43600 نفر، سال 2022 45700 نفر، سال 2023 51300 نفر و در سال 2024 باشد 55300 نفر از تیاری کسبی گذشته‌اند. از شماره عمومی شهروندانی با کسب آموزی فرا گرفته شده 124,000 نفر به طور رایگان، 64,007 نفر به طور خود مبلغ‌گذاری و تیاری کسبی فرا گرفته شده. ملکه‌های کسبی 71,000 نفر شهروندان با شهادتنامه تصدیق گردید. یکی از زمینه‌های اساسی کاهش سطح بیکاری و افزایش دادن سطح تأمیناتی ساکنان با جای کار در جمهوری این رشد ساحه‌های افضلیتناک اقتصادیات از جمله ساحه صنعت به حساب می‌رود.
барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ давоми солҳои 2020-2024 дар шаҳри душанбе, вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ коргоҳу корхонаҳои нав бунёд гардиданд, ки фаъолияти истеҳсолии аксари онҳоро имрӯз сокинону мутахассисони маҳаллӣ пеш мебаранд. дар 5 соли охир дар кишвар 2407 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ, аз ҷумла соли 2020 142 корхона, соли 2021 309 корхона, соли 2022 487 корхона, соли 2023 729 корхона ва соли 2024 740 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бунёду мавриди истифода қарор дода шуд. дар доираи барномаҳо ва стратегияи рушди саноат дар минтақаҳое ки ашёи хом мавҷуд аст ва ин минтақа дорои истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулот ҳаст, дар онҷо корхона ва коргоҳҳо сохта ва ба истифода дода мешаванд. яъне ки ин талабот вобаста ба он минтақа ва дороии ашёи хоми ҳамон маҳаллу ҳамон минтақа мебошад. барои он ки агар мо корхонаро дар дигар минтақа созем ва ашёи хомро аз дигар минтақа биёрем, яъне ҳамин маҳсулот рақобатпазир шуда наметавонад. аз ин ҳисоб ҳамаи ин ҷанбаҳо ба назар гирифта мешаванд вобаста ба аҳолӣ, яъне аҳолии ҳамон минтақа барои рушди ҳамин соҳа чӣ хел омода шудаанд, яъне омода кардани мутахассисон низ ба назар гирифта мешаванд ки ҳамин минтақа мутобиқат ба ҳамин соҳа ҳастанд ё нестанд. ҳамаи ин ҷанбаҳо дар доираи барномаҳо ва стратегия дар назар гирифта мешаванд ки рушди соҳа аз ин сахт вобастагӣ дорад. дар ин давра бо мақсади муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, вазорати саноат якчанд намоишгоҳҳо ва форумҳои байналмилалиро баргузор намуд ки ҳадаф аз ин муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, таъмин намудани рушди содирот ва таблиғоти бренди миллии Тоҷикистон мебошад. дар соли 2025 вазорат баргузории якчанд форумҳо ва намоишгоҳҳои байналмилалиро ба нақша гирифтааст, аз ҷумла форуми байналмилалии заргарӣ ва намоишгоҳи Тоҷикистон, форуми маъдани ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Лондон, форуми байналмилалии насоҷӣ, форуми байналмилалии сармоягузории соҳаи маъданҳои кӯҳӣ ва металлургӣ ва форуми байналмилалии зени сунъӣ ки мақсади асосии баргузории чунин чорабиниҳо ин ҷалби сармоягузории хориҷӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак бо корхонаҳои бузурги байналмилалӣ мебошад. Тадбирҳое ки вазорати саноат ва технологияи нав дида истодааст барои расидан ба ҳамон ҳадафҳое ки дар назди мо роҳбарияти кишвар гузоштаам ба на кам аз 20% таъмин намудани рушди саноатии кишвар ҳамасола. ман фикр мекунам ки мо сарбаландона ҳамин вазифаҳое ки дар назди мо гузошта шуданд иҷро менамоем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тараққӣ додани соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ барномаву стратегияҳои ҳадафнок амалӣ мегарданд. дар доираи нақша ва анҷоми тадбирҳои бузурги созандагӣ заминаҳои рушди иҷтимоӣ барои 5 соли оянда муайян гардидааст ки ҳадафи асосӣ боз ҳам боло бурдани сатҳи некуаҳолии мардум мебошад. зоҳиршоҳи тағоимурод, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ барои барномаи иттилоъоти ахбор. идомаи ахбор. дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон вохӯрии номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар ҳамоиш масъулони кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ва Маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Фирдавсӣ иштирок намуданд. шахсони бо эътимоди номзадҳо ҳадафу моҳияти барномаи пеш аз интихоботии номзадҳоро ба интихобкунандагон муаррифӣ намуданд. дар идома масъулин вобаста ба муҳимияти интихобот ва нақши он дар рушди давлатдории миллӣ инчунин дастоварду пешравиҳои иқтисодиву иҷтимоӣ маъруза намуданд.
аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда шуд ки санаи 2 марти соли ҷорӣ дар интихоботи навбатии маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ фаъолона иштирок намуда бо додани рай ба номзадҳои арзанда дар рушду пешрафти тоҷикистон саҳми хешро гузоранд. дар қасри фарҳанги шаҳри ҳисор вохӯрии номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи якмандатии интихоботии ҳисор 7 бо сокинони ҷамоати шаҳраки ҳисор баргузор гардид. дар чорабинӣ қайд гардид ки барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо аз бахшҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳанг, татбиқи сиёсати ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ иборат буда масъалаҳои мусоидат намудан ба амалӣ гардидани сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бунёди ҷомеаи озод ва шаҳрвандӣ, саҳмгузорӣ дар пешрафту ташаккули соҳаи иҷтимоӣ, махсусан ба итмом расонидани ислоҳоти мактабу маориф бо назардошти арзишҳои умумибашарӣ дар асоси урфу одат, расму оин, ахлоқу одоби миллӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатии сокинони маҳалро дар бар мегирад. аз интихобкунандагон даъват ба амал оварда шуд ки дар рӯзи баргузории интихобот бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ иштирок намуда ба ҷонибдории номзадҳои арзанда овоз диҳанд. дар ноҳияи рашт вохӯрии номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳавзаи ҳудудии якмандатии рашт 12 бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар вохӯрии мазкур шахсони беэътимоди номзадҳо вобаста ба барномаи пеш аз интихоботӣ маълумот додаанд. ҳамчунин номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маъруза намуда вобаста ба амалӣ намудани ҳадафҳои созанда дар заминаи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳои хешро иброз доштанд. идомаи ахбор. дар штатҳои кентуки ва теннесси штатҳои муттаҳидаи америка боришоти шадид боиси обхезӣ гардид. бар асари ин офати табиӣ даҳҳо бинои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои хориҷи кишвар. дар қисми шимолу ғарбии покистон зимни амалиёти махсуси хизматчиёни ҳарбӣ 13 силобадаст безарар гардонида шуда чанд ҳамаслаки онҳо захмӣ гардиданд. низомиён дар як аз роҳҳои кӯҳӣ гурӯҳи ҷангҷӯёнро муҳосира карда аз онҳо дархости таслим шуданро намуданд, вале силобадасон муқоимати мусаллаҳона нишон доданд ки дар рафти тирпаронии ҷавобии хизматчиёни ҳарбӣ ҳалоку захмӣ карда шуданд. ҳамчунин дар рафти амалиёти густурда кормандони сохторҳои қудратӣ аз ҷангҷӯён дар ҳаҷми калони яроқ ва чанд адад таҷҳизоти таркандаро ёфт ва мусодира намуданд. تعداد ҳалокшудагон бар асари сар задани издиҳом дар як истгоҳи роҳи оҳани пойтахти Ҳиндустон шаҳри Деҳлӣ ба 18 нафар расида, даҳҳо каси дигар бо ҷароҳати гуногун ба беморхонаҳои наздики ҳодиса интиқол дода шуданд. дар миёни ҳалокшудагон занону кӯдакон низ ҳастанд. издиҳом замоне ки дар истгоҳи роҳи оҳан одамони бисёр ҷамъ омада буданд, сар задааст. ба маълумоти кормандони хадамоти дахлдор, мусофирон аз истгоҳи роҳи оҳан бояд ба шаҳри Праяграҷи штати Уттар-Прадеш барои иштирок намудан дар фестивали Кумбхамеха мерафтанд. фестивали Кумбхамеха дар 12 сол як маротиба гузаронида мешавад. дар штатҳои кентуки ва теннесси иёлоти муттаҳидаи амрико бориши шадид боиси обхезӣ гардид. обхезӣ сабаби зери об мондани даҳҳо бинои истиқоматию маъмурӣ шуд. вобаста ба ин дар штатҳои мазкур ҳолати фавқулода эълон карда шудааст. кормандони хадамоти дахлдор аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда хатто интиқоли нерӯи барқро корношоям кард. дар натиҷа ҳазорон нафар аз истифодаи барқ маҳрум монданд. дар минтақаҳои кӯҳии штати мазкур хатари фаромадани ярҷ эълон карда шудааст. вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз рафтан ба минтақаҳои кӯҳӣ то мӯътадил гардидани вазъи ҳаво худдорӣ намоянд. ҳамчунин номусоидии вазъи ҳаво ба фаъолияти роҳи оҳан ва фурудгоҳҳо низ халал ворид намуда боиси даромадани садҳо мусофир гардид. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. бар асари таркиш ва сар задани сӯхтор дар як мағозаи деҳаи нами Лаос 4 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. аз рӯи маълумоти расида сӯхтор дар муддати кӯтоҳ қисми зиёди биноро фаро гирифтааст. дар робита ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинони наздики ҳодисаро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ҳамчунин аз зарбаи таркиш биноҳои атрофи ҳодиса қисман зарар диданд. барои хомӯш намудани сӯхтор кормандони хадамоти дахлдор чанд соат фаъолият карданд. сабабҳои ба амал омадани таркиш ва сар задани сӯхтор муайян нест.
дар як куни коркарди тилло воқеъ дар қисми ғарбии мали резиши сангпора ба амал омад. Бар асари ҳодиса 48 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Кормандони хадамоти дахлдор маҷрӯҳонро ба беморхона интиқол доданд. Аз рӯи маълумоти расида, замоне ки нафарони зиёд дар дохили кон машғули кор буданд, як бора резиши сангпора ба амал омадааст. Тибқи иттилои пешакӣ дар кони тилло гази метан таркидааст. ёдовар мешавем ки рӯзи 29 январи соли равон бар асари таркиш дар кони тилло воқеъ дар минтақаи дангаи мали 10 нафар ба ҳалокат расида буданд. барфбоди шадид дар минтақаи фукусимаи ҷопон ба хоҷагидорон зарари ҷиддӣ расонд. бомбҳои гармхонаҳое ки дар онҳо қулфинай парвариш карда мешаванд, ба вазъи барф тоб наоварда хароб гардиданд. дар минтақаҳои хоккайдо ва ниигата низ номусоидии вазъи ҳаво қатъ намегардад. дар баъзе аз минтақаҳои шаҳрҳои мазкур баландии барф ба 6 метр расида, ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар роҳҳо ғайриимкон гардидааст. давоми як ҳафта мешавад ки дар минтақаҳои гуногуни ҷопон бориши барф идома дорад. бар асари якбора сард шудани ҳаво ва бориши барф дар минтақаҳои гуногуни ҷопон 13 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 170 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхона бистарианд. аз сабаби бориши барфи шадид, кормандони хадамоти камолалӣ наметавонанд сари вақт роҳҳоро аз барф тоза намоянд. ҳавошносон иброз медоранд ки эҳтимол дар минтақаҳои алоҳидаи минтақаи фукусима номусоидии вазъи ҳаво чанд рӯзи дигар идома ёбад. мушаки SpaceX 21 моҳвораи интернетии Starlink-ро ба мадори сайёраи Замин бо муваффақият баровард. Ба системаи интернетии Starlink як гурӯҳи дигари дастгоҳҳо низ илова карда шудааст. Партоби мушак аз пойгоҳи кайҳонии шаҳри Флоридаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат гирифт. Бояд қайд намуд, ки аз соли 2019 то ҳол SpaceX қариб 8000 моҳвораи интернетиро партоб кардааст. баъзеи онҳо ноком шуданд ё аз мадори сайёраи Замин берун шуданд. айни ҳол наздики 7000 дастгоҳҳои ширкати мазкур фаъолият мекунанд. лоиҳаи Starlink барои фароҳам овардани дастрасӣ ба шабакаи умумиҷаҳонии сомонаи интернет дар сайёра тарҳрезӣ шудааст. аз моҳвораҳои интернетии ширкати мазкур 72 кишвари ҷаҳон истифода мебаранд. таълиму тарбияи фарзанд ва ташаккули зеҳнии он баҳри рушд ва баланд бардоштани савияи донишу ояндаи дурахшони ҷавонону наврасон дар Тоҷикистон ба бунёди муассисаҳои замонавии таълимӣ, хоса марказҳои ташаккули зеҳнӣ имконоти фароғ муҳайё карда шудааст. мутаассифона бо вуҷуди тасмимҳо дар радифи санаду қонунҳои муҳими танзимкунандаи раванди таълиму тарбияи ҷавонону наврасон дар ҷомеа падидаҳои манфӣ чун оварагардии ҷавонон, аз ҷумла майл ба марказҳои дилхушиву бозиҳои компютерӣ мушоҳида мешавад. ин аст ки баҳри пешгирии содиршавии ҷиноятҳо аз ҷониби ноболиғон дар пойтахт тадбирҳои муҳим роҳандозӣ мегардад. шарҳи Фахриддини Муҳаммади Юсуф. мулоқоти хоса ва роҳнамоии баҳри ташаккули нерӯи зеҳнӣ, муносибатҳо оид ба масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак бо мақсади таълиму тарбияи дуруст ва танзими фаъолияти наврасон дар роҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, умумибашарӣ ва фарҳангӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак мураттаб шуда ба ҳифзу ҳуқуқу манфиатҳои кӯдак равона гардидааст. дар ин замина таъмини рушду ташаккули ҷисмониву маънавии насли ояндасоз рисолати муҳим дониста мешавад. мутаассифона бо вуҷуди имконоти фарохи илмомӯзиву ташаккули зеҳнӣ имрӯз падидаҳои манфӣ низ мушоҳида мегарданд, аз ҷумла оврагардӣ ва машғулияти ҷавонону наврасон дар марказҳои дилхушӣ, хоса нуқтаҳои бозиҳои компютерӣ ки дар баъзан ҳолат ҳатто бо содир кардани ҷиноятҳо ба қайд гирифта мешаванд. инак тадбирҳои фаъол бо дар назардошти роҳнамоӣ ба амалҳои созандаву судбахш, хоса пешгирии содиршавии ҷиноятҳо байни ноболиғон аз ҷониби кормандони прокуратураи шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо кормандони хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, байни волидайн, омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ мулоқоту вохӯриҳои судманд роҳандозӣ гардидааст. прокуратураи шаҳри Душанбе бо мақсади коҳиш додани содиршавии ҷинояткории ноболиғон тасмим гирифтааст ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ вохӯриҳо гузаронда, зимни гузарондани вохӯриҳо ба саҳми хонандагон ва омӯзгорону муассисаҳои таълимӣ талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунии ноболиғон ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдакро фаҳмонад. бо мақсади амалӣ шудани ин нақшачорабиниҳо аз ҷониби прокуратураи шаҳри Душанбе ва раёсати вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Фирдавсӣ, 38 ноҳияи Фирдавсӣ
و 23 نویه شومنصور با آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تعلیمی صحبت واخوری‌ها گذرانده شد. در رفت ملاقات و واخوری‌ها با سهم آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تعلیمی ذکر شده، طلبات‌های قانون‌های در بالا ذکر شده فهمانده شده. پس از انجام واخوری فکر و اندیشه‌های خوانندگان و آموزگاران مؤسسه تعلیمی شنیده شده. بهر کاهش دادن سطح جنایتکاری نابالغان در شهر دوشنبه پیشنهادها و تکلیف‌های آنها شنیده شد. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که اکثر آن مناقشه‌های گروهی که در بین نابالغان به وقوع می‌پیوندد پیش از همه این تأثیری هر گونه بازی‌های کامپیوتری می‌باشد. وقتی که نابالغ به هر گونه بازی‌های کامپیوتری مشغول می‌گردد از لحاظ یعنی سلامتی احساساتی می‌شود و در عادی‌ترین حالتی یعنی نوفهمی که در بین دیگر نابالغان با وقوع می‌پیوندد از آلات‌های خلنده و برنده یعنی با خود می‌گیرد می‌گرداند و از این آلات‌ها استفاده می‌برد. طبق تحلیل‌ها امروز متأسفانه با سبب بی‌نظارتی والدین و در اکثر حال به اهمیتی آنها کودکان و نورسان در وقتی برای کودکان طبق مقررات قانون محدود شدن با مرکزهای پیشنهاد کننده بازی‌های کامپیوتری راه می‌یابند که در نتیجه مشغول بازی‌های گوناگون خصوصیت تأثیر کننده به روحیه انسان می‌شوند. مشغولیت غیر مقصدناک کودکان و نورسان در مرکزهای پیشنهاد کننده بازی‌های کامپیوتری تأثیر منفی داشته. موافق آموزشان به ذهن کودکان و نورسان تأثیر جدی دارند که اکثرا با واکنش نسبت به مراجعت پدر و مادر خاصه جامعه احساس می‌گردد. در این روند در اکثر حال از روی تقلید کودکان و نورسان دست به استفاده اشیاء ممنوع نیز می‌زنند. من در یک روز یک ساعت یک نیم ساعت کانتر استرایک بازی می‌کردم. در کانتر استرایک بیشتر بر روی تخشف می‌شد. من گفتم خیال کردم که رمضانمو با از هر سازش جور میگیره پاچاج زدن که اجازه خانم دم به عقل کردم پشیمونم. صادر کردن جنایت از جانب نابالغان با استفاده پرمت خلنده و برنده این تقلید به همان بازی‌های کامپیوتری میباشند که در آنها فحش و زورآوری و استفاده چنین پرمت‌های خلنده و برنده پیش بینی گردیده‌اند. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک پدر و مادر و شخصان آنها را عوض کننده وظیفه دارند که در اساس ارزش‌های ملی به فرزندان خود نام نیک گذارند، برای سلامتی، انکشاف جسمانی، معنوی و اخلاقی آنها غمخواری نمایند و فرزند را در روحیه وطن‌دوستی، احترام پدر و مادر، رعایت ارزش‌های ملی و عمومی بشری تربیت نموده شرایط خوبی تعلیم و تدریس را فراهم کنند. با در نظر داشت این با جای بازی‌های بی‌فایده که عاقبت آن رفتار بداخلاقانه نسل آینده ساز است، نورسان و جوانان باید تحت نظارت والدین و دیگر قشر جامعه با آموزش علم‌های معاصر روانه گردیده صاحب معرفت گردانده شوند. فخرالدین محمد یوسف، جهانگیر سمیف، اخبار. حمایه مرزبوم وطن در قطار ارزش‌های مقدس دولتی و ملی، زبان، تاریخ، فرهنگ و دیگر دستاوردهای زمان صاحب استقلال مملکت قرار دارد. با مناسبت 32 سالگی تأسیسیابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی همایشی تنتنوی افسران و سربازان با ابتکار کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان برگزار گردید. ظفر قیومزاده گزارش می‌دهد. ارتش ملی خاطر آسوده ملت تحت این عنوان در مرکز تعلیمی پایتخت تدبیرهای گوناگون جشنی از جمله دیداربینی مادران با سربازان، اکسکورسیای جوانان سینی دعوت، پرد حربی، برنامه فرهنگی و همایش و قدردانی افسران و سربازان راه اندازی شد. در این روز مادران به هم آمده با دستاویز مهمان افسران و سربازان قشون‌های سرحدی شدند. در ادامه تدبیر جشنی برای سربازان دسترخوان عیدانه آراسته شد. اشتراکداران چهاربینی همزمان از شرایط بود و باش امکانات معاصر خدمت حربی دیدن نمودند. سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان و مسئله تحکیم و تقویت زمینه‌های مادی و تکنیکی، تشکل دادن ساختار اداره‌کنی جزو تام‌های سرحدبانی، تربیت متخصصان کسبی و بنیاد از نوسازی انشاءات نوی صحوی توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. در این زمینه انشاءات زیادی سرحدی با شرایط بهترین زندگی و خدمت بنیاد و با استفاده داده شده، همه آنها با شرایط ضروری تامین میباشند. امروز برای مرزبانان تمام شرایط مساعد پیش بردن خدمت، زندگی، مشق و تحصیل، استراحت و ورزش مهیا است. همین است که قشون‌های سرحدی امروز به سپری با اعتماد حفظ مرز بوم تاجیکستان محافظ ثبات جمعیتی و وحدت ملی تبدیل یافته است. هیئت شخصی قشون‌های سرحدی در حفظ و تحکیم مرزهای دولتی، پیشگیری عبور غیر
غیرقانونی سرحد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح آتشفشان، دلیری و مردانگی بمیثل نشان دادند. ضمن برگزاری چورابینی تنتنوی تاکید گردید که محض با شرافت صداقت و جسارت کسبی، فداکاری و جانیساری و خدمت‌های شبانه روزی خدمتچیان حربی در کشور صلح و ثبات پایدار و زندگی آسایشته تامین است. سپس در کاخ شرف مرکز تعلیمی پایتخت قشون‌های سرحدی همایش دایر شد. ذکر شد که سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با مسئله مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی مملکت دقت مخصوص ظاهر نموده با ساختار تشکیلی، تامینات مادی و تکنیکی و پرگردانی صف ارتش ملی با متخصصان کسبی توجه خاص روانه می‌سازند. زیرا امنیت دولت و ملت، حیات آسایشته جامعه و پیشرفت تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات، ترتیبات حقوقی، تامینات ولایت قانون، پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایتکاری پیش از همه با تنظیم و آرامی و مستحکمی مرز عمومی کشور وابسته است. در ادامه گفته شد که ارتش ملی در نتیجه تدبیرهای دوراندیشانه و بنیادکارانه حکومت مملکت امروز با متخصصان دارای دانش و ملکه بلند کسبی و تکنیک و تجهیزات معاصر تامین شده به یک ارتش توانا و نیروی دارای جزو تام‌های زمانوی تبدیل یافته است. در دایره برگزاری همایش بین افسران و سربازان مسابقه‌های گوناگون ورزشی و آزمون‌های ذهنی گذرانیده شده. غالبان مسابقه آزمون‌ها فعالان و افسران و سربازان در وضعیت تنتنوی با مدال‌های جشنی، دیپلم و سپاسنامه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان قدردانی شدند. در خدمت فرهنگی چورابینی سرود و ترانه‌ها در وصف وطن و مادر پیشنهادی حاضرین کرده شد. همگان در فضای آباد و آسوده وطن خوشی و خرسندی می‌نمودند. ظفر قیمزاده، بهادر قربانزاده، مقصد دوشنبه اخبار. бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва варзишию солимгардонӣ идома дорад. бо ин муносибат бо иштироки занону бонувон ва ҷавонони ноҳияи восеъ дар якҷоягӣ бо афсарону сарбозон чорабинии маърифатӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши Анваршоҳ Сайдарисода. дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон дар якҷоягӣ бо кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ бахшида ба солгари рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон силсилачорабиниҳои ҳарбӣ ва тандурустӣ ва варзишию солимгардонӣ ба роҳ монда шудааст. ба ин муносибат як чорабинии муҳташам таҳти унвони мо модарон ба аёдати аскарбачаҳо меравем бо иштироки занону бонувон, модарону собиқадорон, муҳассилини макотиби миёна ва ҷавонони синни давлатӣ дар якҷоягӣ бо афсарону сарбозони қисми низомии 13483 вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор карда шуд. мақсад дар баргузор намудани чорабинии имрӯза ин ҳам бошад баланд бардоштани рӯҳияи ҷавонон аз аёдати модарон дар ин қисми ҳарбӣ ва ҳамчунин дидан намудани модарон аз шароитҳои будубоши сарбозону афсарон мебошад. дар баробари модарон ки аз будубоши хизмати ҳарбӣ дар қисми ҳарбӣ бархурдор гардиданд, ҷавонон низ аз анами шароити будубоши сарбозону афсарон низ дидан намуданд. дар идома ба ҷавонону наврасон намоиши яроғҳои оташфишон ва истифодаи онҳо дар вақти амалиётҳо пешниҳод шуд ки қисмати зиёди онҳо бори аввал аз наздик бо ин гуна аслиҳа ошноӣ пайдо намуданд. ҳамзамон дар ин маросим ки бо ширкати модарон ва наврасону ҷавонони синни давлатӣ баргузор гардид, иштирокдорон аз рафти хизмат дар қисми низомӣ ва шароити будубоши сарбозону афсарон дидан намуданд ва аз ҷониби меҳмонон ҷиҳати ғанигардонидани фонди китобхонаи қисми низомӣ як зумра адабиёти тозанашр бо забони тоҷикӣ тақдим гардид. چه خیلی که محترم جناب عالی به ما مادرها اینقدر قدر میکنه و فرزندای ما را نگاه گیر میکنه. ما هم به مانند خدمت و به قدر همین شخص بزرگ باید مادرها برسیم. ما با عیادت عسکربچه‌ها آماده ایم که ما جای خوبی ها را ببینیم. ما این سال تازگی و کار و فعالیتی ها را ببینیم. هم فرزندامون خرسند هم ما. در امروزها ما میایم خبر میگیریم همین عسکربچه‌ها را نه جای خوابشان در کم بودیه
نه در خورد خوراکشون یگان کمبودی ندارند. در فرجام تدبیر سازمان یافته کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه مکمل فرهنگی عبارت از شعر و سرودهای وطندوستانه خاطر حاضران را بالیده گردانیدند. چاره‌بینی‌های حربی وطندوستی و ورزشی و سالمگردانی جهت جلب جوانان به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در روزهای بعدی نیز ادامه یافته. با این وسیله مسئولان در نهاد هر یک جوان حس وطندوستی و حمایت مرز و بوم تاجیکستان را بیدار خواهند نمود. انور سید علیزاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه واسه، اخبار. رشد ساحه معارف در مملکت در زمینه مکملسازی شرایط و امکانات علم‌آموزی، بنیاد دانشگاه و دانشکده‌های عالی کسبی و مؤسسه‌های نوی تعلیمی تامین می‌گردد. در شهر لیوکنتی ولایت ختلان با مسئله صاحب کسب گردیدن جوانان امکان مساعد فراهم آورده شده. در دانشکده بین‌المللی لیوکنتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان متخصصان صاحب کسب آماده کرده می شوند. گزارش محمد رجب عبدالله‌زاده و دولت فیض‌الله. از روزهای اولی صاحب استقلالی ساحه معارف و این در سیاست دولت و حکومت کشور یکی از سمت‌های کلیدی و افضلیتناک به حساب رفته. زیر توجه خاصه و پشتیبانی به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. تاجیکستان صاحب استقلال با فراهم ساختن شرایط مکمل علم‌آموزی، بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و اینچنین تأسیس دادن دانشگاه و دانشکده‌های عالی کسبی به دستاوردهای نظررس نائل گردید. بابت تطبیق نمودن نقشه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان آید به روند عملی گرداندن اصلاحات ساحه معارف، بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی، تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تدبیرهای سریع را پیوسته راه‌اندازی نموده ایستادند. دانشکده بین‌المللی لیوکنتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان دارای 2 فاکولته، 5 کافدرا و از روی 39 اختصاص دانشجویان را به حیث متخصص تیار میکند. در تقویت سخنهای پیشوای ملت که در پیامشان ارائه گردید، دانشکده بین‌المللی لیوکنت برنامه‌های نوی تعلیمی را راه اندازی کرده است. طبق استراتژی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان کورس‌های درازمدت تعلیمی را به راه مانده است و گروه‌های مخصوصی تعلیمی را از نو تأسیس داده است که فکر میکنم برای بلند برداشتن سویه دانش دانشجویان، برای جهانبینی آموزگاران یک زمینه مساعد خواهد بود. یکی از این موفقیت‌ها تأسیس دادن دانشکده بین‌المللی لیوکنتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در شهر لیوکنتی ولایت ختلان میباشد که با مقصد فراهم گردیدن داوطلبان به تحصیلات عالی کسبی در منطقه‌های دوردست، تامین دسترسی و قانع‌گردانی طلبات اهالی به علم‌آموزی در منطقه‌ها و گسترش همکاری‌های بین‌المللی با هدف‌های بلند برداشتن موقع بین‌المللی مملکت در سمت اصلاحات روانه گردیده است. در دانشکده مذکور برای به تحصیل فرا گرفتن داوطلبان شرایط‌های مکمل علم‌آموزی مهیا بوده، تحصیل گیرندگان در یک فضای مساعد و تعلیم و تدریس فرا گرفته شدند. بنای تعلیمی دانشکده برای 2500 دانشجو در یک بس پیشبینی گردیده، دارای 25 حجره کاری، 37 صنفخانه برهوای تعلیمی، 5 مرکز از جمله مرکز تحقیقاتی اقتصاد سبز، مرکز همکاری‌های بین‌المللی و تطبیق لایحه‌ها، مرکز زبان روسی، مرکز ذهن صنعی، آموزشگاه فعالیت گمرکی، محاسبات و مرکز طرفخانه عملی میباشد. هدف اساسی تأسیس دانشکده راه‌اندازی نمودن برنامه‌های دولتی رشد صنعت برای سالهای 2022-2026 و تطبیق عملی سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت رشد سیاحی و هنرمندی، تطبیق برنامه دولتی 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 در ساحه معارف، تیار نمودن متخصصان جوابگو به طلبات استاندارد جهانی، سیاحی و هنرمندی، مالیوی و بانکی، اقتصادیات، گمرک و انداز، حقوق شناس و غیره روانه گردیده است. دانشکده مذکور با تمام دستگاه و عینیت‌های آموزشی مجهز بوده، دارای کتابخانه علمی الکترونی با مخزن غنی ادبیات بدیعی و صحوی و تالارهای خوانش با 120 جای نشست،
маҷлисгоҳ бо 500 ҷойи нишаст ва дорои дигар имкониятҳо мебошад. айни ҳол дар донишкадаи байналмилалии Леваканд дар китобхонаи он зиёда аз 450 нафар донишҷӯёни донишкада, 60 нафар омӯзгорони пуртаҷрибаи донишкада аъзо гардиданд. аз донишҷӯёни донишкадаи мо 120 нафарашон дар китобхонаҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ аъзо карда шуданд. донишкадаи байналмилалии Леваканти донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Леваканд бо системаи мутамаркази гармидиҳӣ таъмин карда шудаанд, ки ин омил барои гарм нигоҳ доштани синфхонаҳо ва дар маҷмӯъ дохили тамоми бино мусоидат менамояд. саҳни бино бо гулу дарахтони ороишӣ ва сояафкан оро дода шуда ба саҳни бино зебогии дигар зам менамояд. ин ҳама дастовардҳо самараи истиқлоли давлатӣ буда аз дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат, хосатан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон шаҳодат медиҳад. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Леваканд, Ахбор. бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо маром идома дорад. бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани мактабҳои типи нав аз ҷумлаи онҳо мебошанд. танҳо дар соли 2024 дар назди 7 муассисаи таълимии ноҳия 48 синфхонаи иловагӣ барои 2400 хонанда сохта ба истифода дода шудааст. гузориши таҳия намудаи хабарнигорони мо дар ин хусус. сол то сол шумораи хонандагон дар мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон зиёд мегардад ва аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар самти бароҳмондани низоми муваффақ дар соҳаи маориф масъулияти бештар тақозо мешавад. аз ин рӯ дар баробари дигар тадбирандешиҳо дар ин самт ба беҳтар намудани сифати таҳсилот ва муҳайё сохтани ҷойи нишаст дар муассисаҳои таълимӣ диққати зарурӣ равона гардидааст. дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонию созандагӣ бахшида ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ, бунёди синфхонаҳои иловагӣ, сохтумони мактабҳои нав ва таъмиру таҷдиди иншооти мавҷуда зарурӣ дониста мешавад. дар муассисаҳое ки норасоии ҷойи нишаст барои хонандагон ба вуҷуд омадааст, сохтумони синфхонаҳои иловагӣ ва дар деҳаҳое ки аз сабаби дур будани мактаб хонандагон мушкил доранд, бунёди иншооти навро ба нақша гирифтаанд. синфхонаҳои иловагӣ асосан бо дастгирии соҳибкорон ва саҳми падару модарон сохта мешаванд. айни ҳол дар 8 муассисаи таълимӣ сохтумони бо сурати бинои иловагии дуошона иборат аз 90 синфхонаи таълимӣ барои 4500 нафар хонанда дар дубаст бо маром идома дорад ки тибқи нақша то моҳи сентябри соли 2025 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. рушди соҳаи маорифи ноҳияи Ёвонро таи 2-3 соли пеш мо агар ба инобат гирем, танҳо дар як соли 2023 бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон, саҳми соҳибкорон ва саҳми маҳал дар назди муассисаҳои таълимии ноҳия 150 адад синфхона барои 9000 хонанда сохта шуд. дар соли 2024 бошад дар назди 7 муассисаҳои таълимии ноҳия 48 синфхонаҳои иловагӣ ҳамчун бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ барои 2400 нафар хонанда сохта ба истифода дода шуд. ва ҳамзамон имрӯз дар ноҳияи Ёвон раванди бунёди 8 муассисаҳои таълимӣ ҳамчун биноҳои иловагии дуошёна дар назди муассисаҳои таълимӣ бо маром аз ҷониби бо дастгириҳои бевоситаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон, саҳми соҳибкорон ва саҳми бевоситаи мардуми ба ору номуси ноҳияи Ёвон равандаш идома дорад ва агар гӯем ки 4 муассисаҳои дуошёнаи ноҳия аллакай дар ҳолати анҷомёбӣ қарор доранд ва дар ҳамин соли 2025 ба истифода спорида мешавад. дар ноҳияи Ёвон дар соли 2024 як боғчаи бачагонаи хусусии истиқлол ба истифода спорида шуд барои 200 нафар кӯдак дар ҷамоати шаҳраки ҳаёти нав ва дар соли 2025 тибқи заминаҳо ва дурнамоҳо дар ноҳияи Ёвон бунёди 3 боғчаҳои бачагона дар деҳаи Меҳристон, деҳаи Фурқати ҷамоати деҳоти Стораи Сур ва деҳаи Тоҷикободи ҷамоати деҳоти Даҳана дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 63 боғчаҳои бачагона барои кӯдакону наврасони ноҳияи Ёвон бунёд карда мешавад. таълиму тарбияи дурусти насли наврас дар ояндаи дурахшони давлат муҳим мебошад ва ҳукумати мамлакат ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хос дорад. ба роҳ мондани низоми мукаммали кор дар шӯъбаи маорифи ноҳия, ҳавасмандии соҳибкорону дигар шахсони саховатпеша баҳри бунёду ба истифода додани бино ва синфхонаҳои нав дар назди муассисаҳои таълимӣ, инчунин сохтумони муассисаҳои нав бештар намудааст ва
ва дар ин самт корҳои назаррасеро дар самти мутобиқ сохтани шароити таълиму тарбия анҷом доданд. ҳамаи ин дастгириҳо, ҳамаи ин пешравиҳои соҳаи маорифи ноҳия замина мегирад аз сиёсати пешгирифтаи пешвои маҳбуби миллат дар самти сиёсати давлатӣ оид ба соҳаи маорифи ноҳияи ёвон. тавре масъулин хабар доданд дар оғози соли 2025 бо ибтикори роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кӯмаку дастгириҳои соҳибкорону сокинон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 17 барои сохтмони бинои иловагии дуошона барои 16 синфхонаи таълимӣ санги асос гузошта шуд ки корҳои сохтмонӣ дар он бо маром идома дорад. дар умум ҷиҳати сохтмони иншооти соҳаи маориф бахшида ба ҷашни муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ дар назди 64 муассисаҳои таълимӣ сохтмони бино ва синфхонаҳои иловагӣ барои 6000 хонанда ба нақша гирифта шуда корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмони онҳо бо суръат идома доранд. масоҳати кишти картошка дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ соли гузашта 29 000 гектарро ташкил дода дар хоҷагиҳо 658 000 тонна ҳосили картошка ҷамъоварӣ шуд. дар ноҳияи Деваштич захираи картошка барои хӯрока ва тухми 108 000 тоннаро ташкил медиҳад. таваҷҷӯҳ намоед. дар шаҳрҳои Панҷакент, Истаравшан, ноҳияҳои Деваштеш, Шаҳристон ва Кӯҳистони Мастчоҳ дар заминҳои корам баробари дигар зироатҳо асосан картошка кишту парвариш меёбанд. иқлими доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ ин шаҳру ноҳияҳо барои кишти картошка ва гирифтани ҳосили баланд мувофиқ арзёбӣ мешавад. дар умум соли 2024 кишоварзони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ дар масоҳати 29 000 гектар замин кишти картошки барвақтӣ ва дерпаз анҷом доданд ки 3668 гектар зиёд буда истеҳсоли картошка дар хоҷагиҳои кишоварзӣ қитъаҳои аҳолӣ зиёда аз 658 000 тоннаро ташкил додааст ки нисбати соли 2023 60 000 тонна зиёд мебошад. кишоварзон дар баробари таҷрибаи кишту истеҳсоли барзиёди картошка ҷиҳати таъмини аҳолӣ ва фаровонии бозор дар ҳамаи фасли сол таҷрибаи хуби захирасозиро доранд. дар шаҳри Истаравшан соли 2024 3673 гектар замин кишти картошка гузаронида шуда ҳосил 63 600 тоннаро ташкил додааст. ҳосили картошка дар таҳхонаҳо ва анборҳои нигоҳдорӣ барои фурӯш ва тухмӣ барои кишти навбатӣ захира гардидааст. инро дар мисоли анборҳои нигоҳдории хоҷагиҳо ва таҳхонаҳои аҳолӣ дидан мумкин аст. дар ҷамоати диҳоти Чорбоғи шаҳри Истаравшан дар бештари хонаҳои аҳолӣ ва миқдори лозимии захираи картошка барои фурӯш ва ҳам барои тухмӣ мавҷуд мебошад. дар ҷамоати диҳоти Чорбоғ айни ҳол дар асоси дурнома 1000 гектар картошка киш карда мешавад. захира ки ҳозир 7000 тонна мебошад, барои тухми 3000 тонна дар анборхонаҳо, дар таххонаҳо мавҷуд мебошад. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت تامین امنیت اوزوقواری که یکی از هدف‌های استراتژیک حکومت مملکت به حساب می‌رود، در ناحیه دیوشتیج سال گذشته هم میدان کیش زیاد و همچنین حاصلناکی کارتوشکا نسبت سال پیش 20000 تن بیشتر است. سال 2023 در ناحیه استحصال کارتوشکا 230000 تن، سال 2024 باشد 250000 تن را تشکیل داده است. یکی از راه‌های زیاد نمودن حجم استحصال کارتوشکا و بلند برداشتن صفت آن استفاده تخمه‌های سرحاصل و به منطقه مطابق نوع‌های سلکسی وطنی و خارجی به حساب می‌رود. منطقه‌های کوهی ناحیه دیوشتیج که اقلیم نسبتاً سرد دارند برای کشت کارتوشکا بسیار مساعد است. چنین شرایط آب و هوا به دهقانان امکان می‌دهد که قسم زیادی حاصل کارتوشکا را در انبارهای مخصوصی زیرزمینی تا بهار و اول تابستان تر و تازه نگاه دارند. محصولات ذخیره شده دوره به دوره به فروش برآورده می شود و این انبارهای خواجگی ها و اهالی در چند جماعت دیهات ناحیه دیوشتیج می باشد. با گفته کشاورزان امسال حاصلناکی کارتوشکا در خواجگی های دهقانی و اهالی به حساب میانه از 350 تا 400 سنتینری را تشکیل داده، کارتوشکا پروران علاهیده و بسیار خواجگی های کشاورزی از این هم زیاد حاصل به دست آوردند. و طوری که امروز ما شاهد شدیم در اکثر انبارها، تخم‌های خواجگی‌های دهقانی و اهالی ناحیه دیوشتیج ذخیره کافی و لازمه کارتوشکا برای خوراک و تخمی موجود میباشد. خواجگی‌های کشاورزی ناحیه دیوشتیج در کشت و پرورش کارتوشکا سال 2024 و دستاوردهای مهنتی نائل شدند. این حال در تخم‌ها و انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی زیاده از 50000 تن کارتوشکا برای خوراک ذخیره کرده شده است. اینچنین جهت تامین خواجگی‌ها با کشت نوبتی کارتوشکا زیاده از 36000 تن تخمی موجود می باشد.
ҳамзамон ҷиҳати дастрас намудан ба дигар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳру ноҳияҳои вилоят 18 000 тонна тухмӣ мавҷуд мебошад, ки метавонад дигар хоҷагиҳои кишоварзӣ аз ин захираи тухмӣ истифода карда кишту парвариши картошкаро ба роҳ монанд. ба маълумоти сарриёсати кишоварзии вилояти Суғд, ҳоло дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят наздик ба 100 000 тонна картошка барои хӯрока ва 85 000 тонна барои давраи нави кишт мавҷуд мебошад. дар ноҳияи шаҳри нав семинар машварати омӯзишӣ доир карда шуд, ки дар он сокинон ва соҳибкорони инфиродӣ иштирок намуда вобаста ба баланд бардоштани маърифати молиявии андозсупорандагон ва истифодаи технологияи замони муосир маълумоти муфид гирифтанд. мавзӯъро ҳамкоронамон идома медиҳад. истифодаи технологияҳои замони имрӯза барои беҳтар намудани маъмурикунонии соҳаи андоз, сатҳу сифати хизматрасонии давлатӣ, баланд бардоштани масъулияти андозсупорандагон дар таъмини риояи қонунгузории соҳаи андоз ва халалдор насохтани фаъолияти онҳо равона карда мешавад. бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, сатҳи маълумотнокии молиявии шаҳрвандони мамлакат ва беҳтар намудани фарҳанги андозсупорӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо ибтикори Кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон семинар машварати омӯзишӣ баргузор карда шуд, ки дар он соҳибкорону сокинони касбу кори гуногун иштирок намуданд. дар семинар ба ҳозирин доир ба хизматрасониҳои электронии ҷорӣ гардида дар мақомоти андоз, тарзи дурусти истифодаи технологияи нав, ҳамзамон дар бораи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ дар соҳаи андоз қабул гардида маълумоти зарурӣ пешниҳод гардид. қайд карда шуд, ки то имрӯз тавассути сомонаи расмии Кумитаи андоз, ҳуҷраи шахсии андозсупоранда ва замимаи мобилии андози ман даҳҳо навъи хизматрасонии мақомоти андоз ба таври электронӣ ба роҳ монда шуда аст. дар баробари ин 45 модули хизматрасониҳои электронӣ дар замимаи мобилии андози ман ҷой дода шуданд, ки ҳамаи андозсупорандагон метавонанд аз он самаранок истифода баранд. хизматрасониҳои электронӣ, ки дар замимаи мобилии андози ман ҷой дода шудаанд, шаффофиятро дар раванди ҳуҷҷатгузорӣ ва ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ, кам кардани таъсири омилҳои инсонӣ, инчунин фаврият ва сарфаи вақтро таъмин менамоянд. гуфта шуд, ки шаҳрвандон тавассути ин барнома метавонанд андозҳои молу мулки манқул ва ғайриманқулро пардохт кунанд ва дар иқдомҳои ҷоринамудаи Кумитаи андоз иштирок намоянд. дар охир байни андозсупорандагону мутахассисон доир ба масъалаҳои гуногуни соҳаи андоз ва дуруст истифода бурдани хизматрасониҳои электронӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. вусати корҳои кабудизоркунӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар пайи амалӣ намоии нақшаҳои мушаххас маъракаи ниҳолшинонӣ идома дорад. таваҷҷӯҳ намоед. тадбирҳои кабудизорнамоӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ бо роҳандозии аксияи ниҳолшинонии саҳми ман дар шаҳри ман, ки шурӯъ аз моҳи январи соли ҷорӣ то ба имрӯз бо иштироки шумораи зиёди аҳли ҷомеаи шаҳри норак дар мавзеъҳои интихоб гардида шафати шоҳроҳҳо бо вусъат идома дорад, гувоҳӣ аз он медиҳад, ки сокинони шаҳри нурофарон диёри хешро то истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба яке аз шаҳрҳои сарсабзу хуррам мубаддал менамоянд. бо ин мақсад тибқи нақшаи таҳризигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри норак, бахши ҳифзи муҳити зист ва кормандони касбу кори гуногун бо ҳисси баланди хештаншиносию ватандӯстӣ ба ҳашари дастаҷамъона баромада, рӯзҳои истироҳатӣ ҳар ҳафта дар мавзеъҳои муайян гардида ниҳолҳои гуногун мешинонанд. иброз гардид, ки роҳандозии тадбирҳои сабзгардонӣ дар шаҳри норак дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри норак мунтазам доиру баргузор карда мешавад. дар маъракаи имрӯзаи ниҳолшинонӣ, ки таҳти аксияи сабзгардонии саҳми ман дар ободии шаҳри ман дар шаҳри норак бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр доир карда шуд, бо саҳми аҳли ҷомеаи шаҳр дар кӯҳдомани шафати шоҳрои нақлиётӣ ваҳдат норак кулоб ҳазор бех ниҳолҳои сояафкану ҳамешасабз шинониданд, ки оянда бо сарсабз гардидан ба ин гӯшаи зебоманзар зебогии дигар зам менамояд. ҳадаф аз роҳандозии тадбирҳои сабзгардонию ниҳолшинонӣ бо мусоид омадани боду ҳаво дар фасли зимистон шаҳодат аз он медиҳад, ки дар оянда талу теппа ва доманакӯҳҳои шаҳри норак бо шинонидани ниҳолакони гуногун сарсабзу хуррам мегардад.
اطلاع داده شد که دوام 2 ماه سال روان با اشتراک فعالانه ساکنان در مجموع 8000 بیخ نهال‌ها از جمله ارچه، بادام، خوچ و شولش شینانیده شد. از حساب گلخانه سالهای سال از فعالیت مانده که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک باز از نو به فعالیت شروع نمود، همکنون با سهم کارمندان و متخصصان مرکز شهر با شیناندن گلهای رنگارنگ زیب و زینت بهارانه را کسب می نماید. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک این بعد نیز تصمیم گرفته است که با استفاده از هوای مساعد اقدام شینانیدن نهال‌ها و تازه آزاده نمودن گرد و اطراف بناهای بلند آشیانه، کوچه دهه و گلگشت‌ها را وسعت بخشیده در آبادانی و خرمگردانی شهر سهمی باسزا می‌گذارند. در نوحه عبدالرحمن جامی با مقصد سرسبز و خرمگردانی کوچه و محل تدبیرهای اکولوژی بیشتر به راه مانده شده، کارمندان کسب و کاری گوناگون و ساکنان در چنین حشرهای دستجمعانه فعالانه شرکت می‌نمایند. در زمینه تطبیق هدف و اقدام‌هایی که از پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت برمی‌آید، امروزها همگان به خاطر مهیاسازی فضای ادانه به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی شینانیدن گل و بوته‌های رنگارنگ و نهالان آرایشی و سایه‌افکن را راه‌اندازی نمودند که روز تا روز سیمای مرکز و دهات ناحیه به کلی دیگر گشته ایستاده است. همچنین برگزاری چنین اکسیه‌های آبادانی و خرمگردانی پیش از همه به فراهم آوردن شرایط سازگار به ساکنان و جلب جوانان به کارهای سازندگی و دوست داشتن طبیعت زیبای دیار میباشد. در مرکز ناحیه عبدالرحمن جامی جماعت شهرک خواجه مستان همروزه تدبیرهای کبودیزارکنی با مرام ادامه یافته، کارمندان کسب و کار گوناگون در زیبا گردانیدن اطراف کارگاه خود به شینانیدن گل و بوته‌های آرایشی و نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز مشغول می‌گردند. اهل کارمندان کمیساریات حربی ناحیه توسط حشر دستجمعانه در اطراف بینای معمولی کمیساریات تعداد زیادی گل و نهالان آرایشی شینانیدند که به حسن این مکان زیبایی دیگر ضمن نمود. البته که این اقدام‌های شایسته در زمینه اجرای دستور و سپارش‌های به واسطه رهبریت حکومت مملکت دایر گشته، ساکنان در چنین معرکه سبز و خرمگردانی فعالانه شرکت می‌ورزند. همزمان در این روز به خاطر شاد گردانیدن سربازان قسم حربی واقع در ناحیه عبدالرحمن جامی از جانب مسئولین و کارمندان جماعت شهرک خواجه مستان ناحیه خانه ادانه آراسته شد. ذکر گردید که سربازان و افسران برای حفظ امنیت و ثبات ساکنان سهمی به اندازه داشته، برای دستگیری این نیروی با اعتماد وطن هر فرد تاجیکستان باید سهمگزار باشند. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. хайр, саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 18 январи соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносӣ иттилоъ медиҳад ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйиробанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳида барф мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 2 дараҷа гарм, рӯзона 2-3 дараҷа, дар баъзе ноҳияҳо то 3-8 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 21-26 дараҷа хунук, дар баъзе минтақаҳо то 30-35 дараҷа хунук, рӯзона 6-11 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйиробанда асосан бе бориш пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-6 дараҷа гарм, рӯзона аз 9-14 дараҷа гарм то 14-19 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 1-4 дараҷа, рӯзона 4-9 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйиробанда дар водиҳо бе бориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳои кӯҳӣ боришоти борон ва барф ба амал омада, дар ноҳияҳои алоҳида туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 1-4 дараҷа, рӯзона 6-11 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона 2-3 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйиробанда дар водиҳо бе бориш, дар ноҳияҳои кӯҳӣ асосан бе бориш дар назар буда, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 5 дараҷа гарм, рӯзона 8-13 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12 дараҷа хунук, дар баъзе ноҳияҳо то 2 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм.
در بعض ناحیه‌ها تا 2 درجه خنک می‌شود. در شهر دوشنبه هوای تغییرابنده به بارش پیشگویی می‌شود. حرارت هوا شبانه 1 درجه گرم، روزانه 11-13 درجه گرم می‌شود. بینندگان گرامی، در همه گونه وضع باد و هوا به شما تایید خوش و بالیده را تمنا داریم. خیر، سلامت باشید.